люди, севастопольцы, крымчане, они тогда... Vladimir Vladimirovich Putin, 71 tahun, kembali terpilih sebagai Presiden Rusia untuk periode kelima berdasarkan perhitungan sementara Pilpres Rusia 2024. Putin untuk pertama kalinya berpidato di depan ribuan massa didampingi 3 capres lawannya 18 Maret malam di Lapangan Merah Moskow. 3 capres kompetitor Putin, Vladislav Davankov, Nikolai Haritonov dan Leonid Slutsky mendampingi Putin pidato. Putin berpidato penuh dengan semangat di depan ribuan orang yang berkumpul di Red Square untuk memperingati 10 tahun aneksasi Crimea oleh Rusia. Acara bermula diiringi dengan nyanyi-nyanyian. Kemudian, Putin datang ke atas panggung dengan dikawal 3 kompetitornya tersebut. Sesaat kemudian Putin meminta 3 capres rivalnya itu berdiri di belakangnya saat berpidato. Riuh pendukungnya pun bersorak menyambutnya. Dalam pidatonya, Putin menyebut Crimea sebagai wilayah penting dan strategis yang menjadi kebanggaan Rusia. Dia pun menyebutkan 4 wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson bagian dari tanah air. Di penghujung acara, Putin pun mengucapkan terima kasih kepada massa atas dukungan mereka terhadap kesuksesan pemilu baru-baru ini. Acara ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan Rusia. Общался с коллегами, которые прошли свой путь в президентской кампании. Они все здесь, я пригласил их, это неожиданно для них, пригласил их прийти к вам на сегодняшнее мероприятие, праздничное мероприятие. У нас разные подходы к достижению общенациональных целей, но у нас одна Родина. Они здесь, но Крым – это не только стратегически важная территория. Это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым – это прежде всего люди, севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи. Вот только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога для Крымского моста. Вот мы вместо Крымского моста. Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. Вы помните то тревожное время, вся страна переживала. Но все верили и надеялись, что Крым вернется домой, вернется в родную гавань. Мы все прекрасно помним, как президент России Владимир Владимирович Путин активно делал все, чтобы то стремление народов Крыма преобладало, и они вернулись домой. Россия, Крым, Родина одна, Россия. Мы помним те волнующие дни ровно 10 лет назад. С того дня Крым и Севастополь на политической карте мира
навсегда в составе Великой России. Это были непростые дни, но не было другого решения, как вернуться домой. Meski hubungan Rusia dan Amerika Serikat saat ini sedang tidak baik-baik saja, Washington harus mengakui fakta bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin kembali terpilih sebagai Presiden Rusia 2024 untuk masa 6 tahun ke depan. Gedung Putih mengatakan hasil pemilu di Rusia tidak dapat diprediksi dan jauh dari fair or fair, setelah Vladimir Putin menang telak dengan perolehan hampir 90% suara mengalahkan 3 rivalnya. Kenyataannya adalah Presiden Putin adalah Presiden Rusia dan kami akan terus menghadapi kenyataan tersebut, kata penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan dalam konferensi pers. And so there was nothing free or fair about this election, and the outcome was preordained. The reality is that President Putin is the president of Russia. We've had to deal with that reality throughout the war in Ukraine, throughout the other aggression Russia has undertaken, throughout the other steps contrary to U.S. national interest that we have seen from this president and from the Russian Federation under his leadership. And we will continue to deal with that reality. But that reality doesn't deny the fact that this election was not something that met any kind of benchmark of being free or fair. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.